Sonnet d'un poète abans de s'en anegar. Leu tous es cantis per jamai, di ma paura mo desolado. La fisenso s'es embulado, de soleil n'a pas vist un rai. De cha la bido al mes de mai me semblo tristo, depugliado. Di ma paura mo desolado, tu bai ses canti per jamai. L'esperanza luen lei cassado, e mort como la fludagliado al soleil din lus prats en lai. Quand l'amour me passo a portado, fai qu'uno grimasso e se'n bai. Tout es escantit per jamai. Alors, s'agit del libre de Pau Frument que s'appelle A travers Rega, que fuguet editat per l'Escola Occitano d'Estiu en 1986. Et existis le volume 12 de les obres de Pau Frument qui s'appelle Flux de Prima. Alors, il y a des poèmes de Pau Frument et també des contes qui publiquet del temps que robiu dans la revista Lucalel. Tout fuguet arremusat dins aquelles 12 libres. Sous des contes toutes pitjus, curtets, un pau per fariser lo lectu. Il y a los contes de la menina, il y a des contes qui s'appellent un bouquet de foutaisos, des causes toutes curtetos per fariser un pau. Pau Frument era nascut a Florissas en 1975, d'un cosen old, pas trop loin de Peix d'Abesque. Era nascut dins una família de pitjus paisans que fuguet encara mai apaurido per lo filoxera que degaliet totes les vignes a l'entorn de Cous, dins aquest país de viticultors. Et donc, comme era d'una família pla pauvre, li calguet se lugar com bailet a l'edat de 15 ans et se metet a escriure pla duro. Et dins sus textes conta la dificultat del món rural de son època, mas també la beutat e el costat gloriós de les persones del campestre a l'entorn de Florissas. Trobi que és una escritura força polida que descriu pla lo viscut del món rural a una pluma força polida, trista de cots, era sovint pla melancolic dins sus textes, mas són de textes forts que legissi sovint e que legissi a meus infants o de cots als viels can vau dins los hostals de retirada per fa d'animacions en occità. Són de textes que encara ara han de sens e que són pla sensibles.